أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصد بيستو هشت نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل ملین مو توابه خوشکو برین عزیز الدرس ما جبريوه دا و یا جبريوه دا جي ما بحثا فضيلتا تهجد ذكر شف مروفك رابه و مشغول بطاعت خوده بنماج بخواندن قرآن و مذاکره علم و ذکر و طاعت رب العالمین ما بحثا فضیلتا و ذکر ام گوهابی حدیثا 1185 و عنه دیساش که هات نقل کردن ابو هريره هات نقل کردن خودش راضی به و عن ابي سعید یعنی همش ابو هريره و همش ابو سعید خدری هات نقل کردن خودش هر کا راضی به قالا هر کا گوتنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت اذا ایقظ الرجل اهله من الليل وقت ظلامک شف رابی جبو طاعت خوده به جا کلفت خواجی جنا خواجی یعنی جن و زاروک خواجی حشار کردن جنا خواجی حشار کرد فصلیا او صلا هر که وی را نمش کرد و یا جی وی نمش کرد ركعتين در ركعت جميعا بحفظ در ركعت كرن كتب في الذاكرين والذاكرات رب ايه بن نبي ساندن نوفي واي بقيد كرن ليستا نوف نوا كسكو ذكر خود ديكن ذكر ذاكرين ذاكرين مير اوكو ذكر خود ديكن شميرا والذاكرات او ذكر خود ديكن ججنا يعني خود نوفي وا ليستا ذاکرین و ذاکرات دا ذکردار میر و جن دا نوه بنویسه در رکعت تنجی بکن دویسا نوه بقید کرن و لیسته دا رواه ابو داود بی اسناد صحیحا اف حدیث ابو داود بسندک صحیح نقل کریه خودش راضی به حدیث 1186 و عن عائشه رضی الله عنها جدایی که من عائشه ها نقل کرن خودش راضی به دبیجه ان النبی قال دبیجه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام هولی گفت چه اذا نعس احدكم في الصلاة وقتی که یک شبه سر نماز خدا پونجی یعنی باوشین باوشک هاته باوش نبی ولی جمع ها ولی دیجه وقت خواماته باوشک تن ما سر نماز شیفه داختن باوشک هاتنه فلیرقب بلا خودنش بکن حتی یذهب عنه النوم حتی خواوی در باس ببه حتی خوا خبستینه بلو دی سرا بشوارا طاعت بکن فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس چونکو وقت یک شوا نماز بکه ولی خوتا ولی پونجی نماز بکه لعله يذهب محتمل ولی حشوی استری بچن يستغفر فيسب نفسه بيجي قاس استغفار دکن بيجي قاس طلبا بخشاندن و مغفرتش خودت خوازم حال اوه بيد عيال خود دکه تشن نبابت ده بيجي چون الخوض منظم چه بيجي يعني يه لي جولينا و يه تشن راست جي بيجي محتمله بيجي وقت خوابي هاتي بلا رازي و باش ديسا هي رابه بلا رابه ولی خوتا بلا طاعت نکه متفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هردكو نقل كرنا جهدان الكتاب خدا حديثه 1187 وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره تنقل كرنا خدج راضي به قال قوتيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام هولي قال اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه اذا قام احدكم من الليل وقت یک شبه شب رابیه طاعت بکه شب رابیه قرآن بخونه شب رابیه نماز بکه و جا فاستعجم القرآن على لسانه و جا قرآن سر زمانوی بگوله یعنی قرآن ولی خوضه به حتی قرآن یعنی لید جولینه و سپحی راست نگو بخونه فلم يدري ما يقولو نزانه چی بیجه
شبه خواه نزانه چه بجه فلیضطجع بلا راضی بلا خود دلیش که راضی شوی خوانده لا قرآن چه تره چونکو یه تشت خلط کنه یعنی خرافتر. رواه مسلم اف حدیثه امام مسلم نقل کریه خودش راضی به بحثا البحث خلاص اما دي بحثا باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح بحثا مستحبونا خيربونا احياء شب رمضان مش شب رمضان را بطاعت خود بكه كو اف وهو التراويح افجي تراويح مش مو رمضان التراويح بكه در حق ودايا حديثا 1188 عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هتناقل خدج راضبة أن رسول الله قال دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كسكو رمضان إحياء بك شب رمضان دا رابط طاعت بك إيمانا بجا إيمان بآني يعني إيمان بهایی و کو تشت قنجه و احتسابا خیر واجی مکافات واجیش خوده بخوازه نش بود تشتدش صرف بو رضا خوده و به ایمان و امیدا خیره شب رمضان احیا بکه یعنی طاعت دا بکه غفر له ما تقدم من ذنبه گنهن وی بورین تن عفو کرن غفر له جراتن بخشاندن تن عفو کرن ما تقدم او کبوری من ذنبهش گنهن وی او گنهن وی بوري جلوتين عفو كلان. رواه مسلم اف حديثة امام مسلم نقل كريا خود جرازي با وعنه ديسوش ابو هريرة هتنقل كلان رضي الله عنه خود جرازي با قال ابو هريرة قوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة يراقب تشويق كر پیغمبر خود تشويق كر في قيام رمضان یعنی شف رمضان طاعت بکرن طاعت خدا بکرن نمش بکرن تشویق سربت کرد پیغمبر خدا من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمت لبله ولی امر شدید و امر دجوار امر سقی نادا صحابی خواه محقق رابن تراویح کن رابن تهجد کن ناک ولی ناکن لبله تشویق دکر سرف قاسه فيقول دقوتا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كي شب رمضان رابط طاعت بك إيمانا بإيمان يعني بواري واحتسابا يعني رضا خده بخوزه هفيا رضا خده مكافات خده بك ويعني بيجا خده نهل ببحش ولي دوشنجا بك بفكره غفر له ما تقدم من ذنبه او گنهن وی جبریا هنگه هاتی کرن او گنه جبریا هنگه کرین جراتن بخشاندن جراتن عفو کرن خوده و گنه وی عفو دیگه خوش کو بلن از وحش چند جا رجمه گوته اب گنهن بچوکه نه گنهن مازن دهلوکنه گنهن مازن دبه توبه استغفار جی بکرن دبه گنهن بچوک ام بشری ام شاشت بی ام دخلت جانا گنهن بچوک محتمل انسان بکه او گنهن بچوک تن عفو کرن. رواه مسلم في حديثها امام مسلم نقل كريا خودش راضي بها. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. ام بحث هل در حق وداكو مو شبه ليلة القدر إحياء بك مو شبه ليلة القدر دا رابط طاعت خدا بك وبيان أرجى لياليها وجا كيش شبه رمضانه يعني كيش شبه يعني بهتر محتمل کو لیلة القدر به شبا قدره به یعنی ارجا لیالیها یعنی محتمله کیش شبا لیلة القدر معلومه نه معلومه شبا لیلة القدر و شرطیه ساله دا ماه رمضان دا و شرطیه لبله بهتر هوی هیا کی جان شف به بیان ارجا لیالیها معناه او امام نوویش آیت قرآن دست بده که دبیجه قال الله تعالی رب العالمين هو اللي قلت إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أف قرآن بيروز شبا قدر دا ليلة القدر دا نازل كريا شان ديا دي آيات دي قرآن بيجي إنا أنزلناه في ليلة مباركة ما أف قرآنها
الشبك مبارك دا نازل كريا أم جو فهمتكي كو ليلة القدر شبك مبارك حقيقة نر صورة قدر داجد بيجا خير من 1000 شهر هزار شوا خير ترى يعني خير و بركة و ترترى بله ام حديث که واجب بخونی و بحث خلاص بك إن شاء الله حديث 1109 حديث 1109 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أبو هريرة هتناقل كلن خدا جرازبه أو يجيش پیغمبر خدا نقل كلياكو قال پیغمبر خدا هولي قوتيا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كسي شفا قدره يعني ليلة القدر رابط طاعت بك بإيمان واحتساب يعني إيمان بآنبه بوليس بحي بهبه ومكافات خوش خدا بخوازه نجبو فكارك ده نجبو نياتك ده يعني بيجي خيرامه مكافات ما خدا بدمه کسی هو چکه غفر له ما تقدم من ذنبه گنهنوی جبریا هنگه گری یه بین عفو کرن یه بین بخشاندن متفقون علیه اف حدیثها متفقون علیها بخاری و مسلم هردگاه نقل کرنا حديث 1191 وعن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر هاتنا قكرا خدش يبوي راضي به كو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هن مروف جز الصحابيين پیغمبر خود هن مروف هن انسان رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر شبه ليلة القدر الخونة خدوديتن كو حفتيا دويا رمضان دا يعني هر هفت شون يعني دويا رمضان دا يعني او خونديتن كو يعني هنا ام بيجي روجا 23 يكي روجا 25 ولي يعني هفتيا دويا ديوهيا رمضان دا ديتن كو ليلة القدر هو شب شوادا خودتن وجه خون خوش پیغمبر خدا را گوتن ده سيكو يعني فقال رسول الله پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر النر مع خونه هوا حميا راست هفتيا ديوهية هاتيا يعني هوا حميا خونه خدا هفتيا ديوهية دا ليلة القدر ديتيا نخود هر واو حقيقت كتير هيا وقتنا بلا مهولي أو خون أني بيشونه شان هوا داي أم أني هر واو حقيقت كتير هيا فمن كان متحريها كي الشيء ليلة القدر بجري از يعني اللي بجريش خورا از طاعت بكم اللي بجري فليتحرها في السبع الأواخر بلا هفتيا داوية دا هر هفت شبن داوية رمضان دا بجري ليلة القدر متفق عليه اف حديثه بخاري ومسلم هر كان نقل كنا خده جر شو راضي به خوش كبرن عزيز بلا بده بسكنه حتى درس كيامه دا ببینین خیر و خوشیه دا